جا شتێک زۆر گرنگە کە باسی بکەین، ینی هەموو دروشمەکان سلۆگانەکان و قسانەی کە دەکرێن لە بانگەشەی هەڵبژاردندا لە شارەکان کاریگەریەکی زۆری کردوتە سەر دەرونی خەڵکی، ینی چۆن ئێمە لە کوردستان کاتی هەڵبژارنەکان یاخود لە عێراق لە هەر وڵاتێکی دیکە خەڵک ماندوو دەبێت، چونکە زۆر بۆچوونی جیاواز لە هەمان کاتدا وەردەگریت و بۆچوونەکان هەمویان دژ بەیەکن، ینی خەڵکانیشان لە هەڵبژارنەکان کار لەسەر عاتیفەی خەڵک دەکەن. ئەمە بابەتێکی تەواو جڤاکیە، بۆیە خەڵکانێکن کە بۆچوونیان وایە ئەم دەسەڵاتە بمێنێتەوە. من لەگەڵ شفێری تەکسیەکە قسەم کرد، وتی ئەگەر ژیان زۆر گرانیش بێت با ئەم دەسەڵاتە بمێنێتەوە، چونکە لە نەتیجەدا ئێمە دەپارێزیەوە نازانین دەسەڵاتێکی هەڵنەبژێردرا و کەسێک کە پێشتر تاقیمان نەکردوێتەوە ببێت بە سەر و کۆمار چی دەکە. لە بەرامبەردا خەڵکی دیکە هەبوون دەیانگوت، بۆ نمونە خانەنشینێک دەیگوت ئەمڕۆ دەیگوت ئەگەر هاتوو ئۆپۆزیسیۆن دەسەڵاتی بەدەستهێنا بڕیاریان داوە و بەڵێنیان داوە کە 50% بوچەی خانەنشینان زیاد بکەن. بۆیە من دەنگ بەوان دەدەم. جان بابەتی کۆمەڵایەتی زۆر گرنگە، بۆیە ئێمە میوانێکمان دەبێت کە بەڕێی سکایپ لە ئیستەنبۆڵەوە لەگەڵم دەبێت پرۆفیسۆر مەسعود یەنە جڤاکناسە ئەم بابەتە زیاتر لەگەڵ ئەم وتوێژ دەکەم بابەتی جڤاکی بابەتی کاریگەری قسەکان چی دەبێت. ساین پرۆفیسۆر مەسعودیان بەخێر بێن بۆ کەناڵەکەمان وەکو سۆسیۆلیستێک گوتارەکانی کلشتەرۆغڵو لەبارەی کلشتەرۆغڵو پێنەدانی دەسەڵات چۆن هەڵدەسەنجێنن؟ ev metirsidar e ji ber ku Kılıçdaroğlu serokê opozisyona sereke di heman demê de serokê kütleyekî mezin e û sedî pêncî zêdetir jî dê deng werbigirin, yanî zêdetirî nîvê dengderan dê piştgiriya Kılıçdaroğlu bike. Di hilbijartinên azad de serokekî ew qas dengan bigire radestnekirina deshilatê pir metirsîdar dibe, nabe ku neyê radestkirinin. Lê hevsengiyên Tirkiye neha hevsengiyên Tirkiye rê nadin daxuyaniya Erdogan ku evane cî bike divê hemû alî dilniya bin eger qazanç bike dê radestî vê deshilatê were kirin, nabe kesek hilbijartina asteng bike. Dezanin êsta دوو هاوپەیمانێتی گەورە هەیە لەم هەڵبژاردنەدا و بەرەو هەڵبژاردنەکان هەنگاو دەنێن وا دەبینین کەوا کۆمەڵگای تورکیا بۆ دوو بەش جیابووەتەوە. باشە ئێوە وەکو کۆمەڵ ناسێک لە من باشتر دەزانن ئاخۆ ئارگومنتەکانی هەڵبژاردن چۆن کاریگەری بەسەر کۆمەڵگادا هەیە؟ باوەیەکی بنگەهین civak û hemû civak û siyaset di navbera otokrasî û demokrasiyê de parçe bûne. Hemû aliyên civakê di nav her du aliyan de jî hene. Di nav AK Partiyê de oldar hene, netewperwer hene, herwa Hudapar û Kurd jî hene û dibe ku aliyên seküler jî hebe. Lê dema em aliyê din dinêrin seküler zêde ne, lê kesên ku hêbere di nava AK Partiyê de cêgirtin dîndarên wan jî hatine vî aliyê. Her wiha dema em İYİ Partî binêrin netewperest jî hene. Her wiha HDP jî piştevaniyekî derve dide, yanî Kurd jî hene. Hemû aliyên civakê bûne du parçe û xala sereke ya ev e gelo aliyekî demokrasî hebe yan nebe yan jî di vê warê de em vê dibînin zêdetir civak zêdetir dixwaze demokrasî were. بەڵێ ئارگومنتەکانی هەڵبژاردن و دروشمەکان ئەوەی لە کۆمەڵگەدا کە زۆر گفتگۆی لەسەر هەیە پرسی کورد و کێشەی کووردە. ئێوە ئەمە بەچ دەبەستنەوە هۆکارەکەی چین؟ وەکو دەزانن لە تورکیا تەنانەت کێشەی کورد هەیە. Divê ez bersivekî wiha bidim
از صدی صد تولبو نرنوان نابم جبر کو پرسا کردی دا گلو کرد چه بکنه اف پرسا کی گرینگه لی نه پرسا سرکه نه پرسا کرده زیده تر دخوازن پرسا کرد بکن پرسا تروره اوجی زیده تر اردوغان دکه لی آلین دجبره اپوزیسیون زیده برسه و اردوغان ناده لی پرسا کرد پرسا کی 100 سال یا ترکیه البته کی de helbijartina da te gotu beş kirin li zêdetir ev e daxwazin dengderên Kurd gelo de desilatê biguherîne neguherîne niha tirsa Erdogan cibîcî bûye rasteqîne lê niha Kurdên ku zêdetir dengê xwe nadin HDP jê de dengê xwe bidin Kılıçdaroğlu سال 2015 دما اردوغان سیاست خود گوهرد و بره خود سیاست کی تندرو ده باجا وی بده نها هرساوی و سیاست که تندیاوی جل سر وی اساسه نها ام دبینن باوی که گرسهی کرد پشگیری ددن Kılıçdaroğlu evجی دبیجه هدف پشگیری دداوی قندل پشگیری دداوی کمی بله استا Kılıçdaroğlu هاوپەیمانتی میلەت وەڵامی ئەردۆغان نادنەوە هۆکارەکەی چییە؟ بۆچی وەڵامی نادنەوە؟ سەردەمێکی vê ye ev e di pirsa Kurd da Tîfaqa Milletê gotinên bihêz nabêje tenê dikarin bêjin ku ew ê Selaheddîn Demirtaş azad bikin gotinên yani jî dibêjin ew ê qeyûman rakin eva gotinên lawazin helwestekî liberal heye eğer bawe yani sozên mezin bidin dibêjin ew ê netewperestin me ji me dûr bikevin ji ber wê bi tirs nêzik dibin her çiqas bawakî azadîxwaz nêzîkî nabin jî em dibînin piştevaniya Kurdan girtine di rewşa heyî de eğer Kurd eğer sozekî sistemekî demokratîk bo Kurdan hatiye dayîn ji vê rewşa heyî baştir من لە نێو دروشم و ئەرگومنتەکاندا گوێبیستی ئەوەش بووم کە ئەم هەڵبژاردنە وەکو مردن و مانەوە مایە بەم شێوەیە وێنە دەکرێت ئاخۆ ئەمە ڕوونکردنەوەیکی ڕاستە ez tev li vê nêrînê nabim hinek alî wiha nêzik dibin hin alî dibêjin Erdogan careke din were desilatê jî dê serkeftinekî bixwere neyne ev nêrîna min wiha ye her wiha aliyên opozisyonê jî werin desilatê dîsa jî Tirkiye nabe cennet ji ber vê em wek man û nemanê nabînin divê em hilbijartinan wiha nêzik nebin wek man û nemanê lê ev jî heye ji sala 2011 her wiha ji sala 2018 pêva êdî sistemekî otorîter sistemekî zordarî li Tirkiye heye ew jî dibêjin eğer Erdogan careke din were desilatê dê hejarî zêdetir be diktatörî zêdetir be Tirkiye be wek Azerbaycan Özbekistanê wek sistemekî otorîter çêbe lê ez dibêjim Erdogan nabe desilat lê dîsa bibe desilat jî Tirkiye nabe Azerbaycan û Özbekistan her کوێ براوەی هەڵبژاردنەکان بێت واتە دەسەڵات بێ یاخود ئۆپۆزیسیۆن سەرکەوێت هەڵبژاردنەکاندا لەبارەی دەستورەوە دەمەوێت پرسیارێک ئاراستەتان بکەم دەستور ئاماژەی بە هەموو شتێک داوە لە ڕووی ئابووری و سیاسی و لە ڕووی وڵاتەوە ئاماژەی بە هەموو شتێک داوە ئاخۆ هیچ گۆڕانکاریەک لە دەستور دەبێت ئەvê zêdetir girêdayê encamên hilbijartinê nîşaneyên niha dibêjin tu aliyek ji bo guhartina destûrê piranî bi dest naxe
لێ دەبک و ئەv دناv هەفدا لە هەv وەرن هەنێک دبک و HDP و هەن ئالiyên AK Parti ji bo destûreke nû li hev werin lê em niha dibînin tu aliyek ji bo guhertina destûrê piranî bi dest naxe dibe ku ev tiştekî baş be jî ji ber ku pêwîst e destûr bi hemû aliyan were çêkirin Tîfaqa Milletê ser bikeve jî divê bi beşdariya HDP û AK Parti û hemû aliyan çêbe واتە چۆن بکرێت لەبارەی کوردەوە چۆن بێ carayekê divê ji siyaseta 2015 pêve têkirin divê dawî were daxwazên serekeyên Kurdan hene li Tirkiye daxwaza yekê dibêjin zimanê dayîkê perwerdeyê zimana Kurdî her wiha dibêjin rêveberiya navçeyî hebe demekî gotin eva rêveberiya demokratîk gotin divê rêveberiyên herêmî pêş bikevin wek şaredariyên her wiha da zimanê dayîkê daxwazên serekene dîsa jî باشە nabe nasname bi wek etnîkî were بۆ gotin تا پرسیار لەم بارەیەوە دەمەوێت بۆ چوونی بەڕێستان بزانم ئێستا لە سیستەمی سەرۆکایەتی کۆماریدا یاخود لە سیستەمی پەرلەمانیدا بابەتێکە زۆر گفتوگۆی لەسەر دەکرێت لە ڕووی تورکیاوە لە ڕووی کۆمەڵگاشەوە بە بۆ چوونیەوە کام سیستەم باشترە binêrîna min sîstema parlamenterî baştir e ji sala 2018 ve sîstema serokkomarî heye û em dibînin demokrasiya Tirkiye paş ketiye Tirkiye ji 1807 ve parlamentoya Tirkiye heye û ev sîstema parlamentî berdewam dibe ji ber vê yekê ev sîstema rejima 5 salan dijî kevne şopiya demokrasiya Tirkiye divê gavekî zûtir ev sîstem were guhertin wek em dibînin sîstema serokkomarî hemû hêzê de destê kesekî ew jî demokrasiya me paş dixe زۆر باشە بەڕێز پرۆفیسۆر مەسعود یاغان زۆر سوپاسان دەکەین کەوا لەگەڵێمە بوون سوپاس